for me that say. And I penny can say Rabba. Rabba is a Greek word. I just say upon MBB. A Christopher Chia can say so no. I say a raditia sia. Only a come for. A point of fast one a Duah. Unya Gudru fast. Obi fast one Gudru. Nti kwa fast bo abraba unya usika no. Enye nipa bia ne betima boss abrabo no. Nti ade abehu hiani e wasetina. Na abehu ne obesere won so e wasetina. Because nipa e man boy for nipa abrabo enchi nipa nsem. Ni ameka na se wo ye nipa nko ade hu se nipa abrabo e de ni beso bi. Na so kwosere so de amemfa nipa nkotana bi nka se o nipa bonifo. Because in short to awia anto ba bi awia eto anatwo. Sa na abrabo tie. Abrabo so de etane tane. Enne ye obi da. Otena so be ye obi da. Enne me nua Obinim. Me nua Kwadwo Channel Obinim me chiam. 2019 Ghana for be sorry tiao. Honorable Canada Japan so ye were expose. Kwadwo me na me bakasa se me nua no. Enne so wa ba kanya sasam Kwadwo nyansani. Wasa kanya sasam bi me da se. Sama me kasa nyansasam wa kan ho a Kwadwo na ma nya ade o. Wa ya de Kwadwo. Wa ba tufu se ya papa Adom Kyei Duah o ye pani na pani yo no so de aya na due mante se ka so bi ye pani a ade so nyina so enti papa bra na me ne bofo ntem nya fine no wo na wo frɛ me na wo tu me fo se me nyai na se ne de me ne bofo ntem aba fine na so ne bofo problem a papa me sew me tu nkoda ba bi eta na so wimbra eno ena me nua Kwadwo Channel Obinim e de abetu dwa akase ya papa Adom Kyei Duah osrew papa se wo hwe obabi a mpani fie duro na wo hwe wano hunyi kura na Obofour ni sa no hunyi no wo tsenia onyame akira wi e bia Obofour nso enyin nu sa enti senia temdidie koso de Kwadwo Channel Obinim so otwe no ho a ebru na dwene ntiase so na enye not Kwadwo Channel Obinim akasa no kasa ya mesre mumi ti ne num kasa mumi ti ne reaction o kasa kwana na mini mo popo aya ne ja se papa Adom Kyei Duah eni ni nua Obofour eni ya papa panimu ekono aya ne ya unti ensawa kan Yesu Kristo adom yetimi asovo Jesus adom Nyankopon adom Honkonkon Holy Spirit adom ya sovo ba ya sovo wie ye no se me hu se wone yebra panini a wono so nyame adwuma na mu enya issue kakra ye prophet ono so ye prophet Stephen Adom Kyei Duah na dienti amede mano tumu no minim se mo amote Ghana kasa no dienti amede mano tumu no o si English penny saying let me speak and then God in your rough no what if free me so God the way I make block what hey God in that is saying when you say oh papa may I'm trying my best God in your father I'm trying my best to speak English and me just want me to see now before say me no tama mene kwaku antwi Obofour nya problem kakra ya issue kakra no Adom Kyei Duah ebewura yentem ka se osiesie amaye Adom Kyei Duah prophet ka se owura yentem asiesie amaye enti se wotimi wura mu e kasa kire ye mienu se yen sovo na enne nyame adom yetimi asovo even you no kwa pastors bebre remu and penifo bebre nsu remu minim even minim president bia obi na no ka say minim nua Kwaku Obofour yen sovo president o ka say yen sovo president o ka say yen sovo minim president bia o ka kire say yen sovo Ghana president ni mu baako Minini shia 101 also wunu nua
Obofour mo solve problem no Minim presenters, journalists, nyomtofo, mi timi bobo bebre, a police for penny for bebre, mo so but nyamia do ya solve. Na nne no me wo prophet Adom Kyei aso. Ono so de na no betu mu bi say yen solve, opaye che wo yen solve. Se nyamia do ye timi solve a na nne ono so ene Obofour no enya issue kakra, ono so ne ni jatenya issue kakra. Se be wura me di mu no, me wo ho kwan se me wura ne di mu. Na obi beka sade ti da menwrem na afi na miwrem da menwrem na afi na miwrem explanation kakra meeting dia ma no se me wo Ghana no na busy ne dawson me wo Ghana na busy ne dawson ye nyina eni abre ye ya asore ena na ejani ginam gidi kenu se me din ba ko ye Kwadwo nyansani Kwadwo sensible Kwadwo nyansani intino Asemba mi wrem gidi asemba mi wrem gidi me kan asem no ejo na me de ato hon konkono Holy Spirit anim se mitimi wrem ana minjai efa me ho emfa me ho me ka bi yeyi ana nyeyi bi de manu tumu a enkofo do ma asem be ba me so ana enkofo fo ma asem ma me so me de manu tumu a iba be di matem ye me di matem me de manu tumu a ebeboa emwa na asem no kra no midin wum ana midin nim efa me ho ana emfa me ho na asem we asem a menimia Reverend Obofour nya issue no prophet Adom Kyei 7 ewure mu bi say yen so oboto ono so ne Obofour enya issue dia wo se ne so me wurem na dintia me wurem no ana maka kire ono na ejani gino bi se be ho se adwo kakra nyu bi batadwo kakra timi so me wurem na me bo tama prophet Adom Kyei 7 ewure mu no kakra kire me bo kakra kire tie. Amen. Medina Tvgh Masre Yen Kumasi ha Yen area ha. Amen. Asofo bepra ya titi wa Ghana dodo nya yefri mantemo ha. Amen. Praise the Lord. The mesra asofo mumye nya abotre ma ye ho ye ho. The first time ami yebi. Alamia minem set. Kwajo Obinim. Onse wabo midin. Mia mi name sick. What's it say? Mia mi name sick. Kwadwo Obinim. Neka say prophet 7 Adom Kyei a ono so de Kwadwo. Wo Kwadwo fo mi nu. Neka so ono so de Kwadwo. Enti na me pe wasem. Okay. Enti na me pe wasem. Prophet 7 Adom Kyei a say wo de Kwadwo. Enti na me pe wasem na wo so pe masem. Hwe wo ba me area ho. Wo beto me wo ho. Wo beto me Kenya se na so me ne wo ko da. Mini wunya kasa da na ebi sunsi da. Prophet, I really love you. Ohwe Kwadwo da no bi ni sama okanya. Not me say opa adwenkyere, opa sodwe. Kwadwo me ma mo piafo, me ma nyinche wo, me ma sodwe. Onyame kan no nyiwie. Beras makro.